Hawar kar biriso nimso ronga jeta nangle bomlo posila maran ka bonda tumta asyang tong cepat he bomlo. Lasi tumta pinipen ke asyang tong cepat he dunangpu. So today in this video let's talk about a car movie. Lapan build up arong si pira nang nilo. Rat thek long le aku si alamarjan award long log li. Kona si rong parpi rong be artu alamarjan ke patu mati. Nampak lang seraut. Kenam bosi tame anam nang pi dead po. Lasi pinya video bangke tumje than namang la bangke Charan e om Ajoine po alamarjan. Lasi la bang so alamarjan nong ceparjan bang puke Prince rong hang. Alang lipan along pen ke Prince Jerry putapu. Jerry a karakter aning dog ubon. Lapuan album shooting dia dapit piningan ke lamarjan long apor long dun chilubon. Album shooting thuang amat mo ke Arjun Kapoor che mata ke kali lubu. Lapo se itum kadu kavita isse ke thipen Richard episina. Lasi main ahok pet lead actress bang ke Jeevika Timungpi. Wow, what a surprise! Lekha film pe non direct Charan e om Ajoine. Wow, lapan hajam ke chona ke lema. Oh, alamarjan si kavi derle. Lasi lamarjan ka selam tumta selam wernang ji kali pelutang te actor so tuma menjetine atitilo. Lasi la bang so film no director la ke member terang. Latong first film nang motong tum ke tinma. Kalilo. Aprang hut pusita me lamarjan ke selam lu. Sita me klang rim majud ko. Lasi alamarjan amen bang ke thongnok be amen. Athongnok be si amen choramat lamat si arji ke no anda klang ide. Lasi alamarjan amen ke klang bang ke pening kan phobak dulu. Tang de labang su thongnok be amen polamarjan kumani lang long loma. Than tha comment section along. Sita me thongnok be amen along ke director bang hini halda ke sar prem terang pen alangli member terang. Sita me pening bang ke alang tam se thakda. Sar prem terang aphan bang ke bijoy lek the tumlong parlen parlu padun ro. I wish lun kiluna si ke jume son thot si acting ta palang me dun po. Lapen member director ta lun ke tok ningro chopro choposi lamajan ke tok ta ningro chopo. Seta la po ane je paduk sita bihara filimanta bebondi. Lasi lamang so lamajan shooting pon bomlu puta news long update dula. Lasi news ke thanta arjudun sina. Charan ane om Ajoine. Kona da news lage. Film promotion si putang te film mena jetine dadbo. Charan ane om Ajoine kali. Charan e om Ajoine pu. So alamarjan jisimet kabonda ponang kok athelake to kok titia Ajoine si. Labang so alam arjan kabonda pondo. Lason ledi story ke to aja sita tum director sarpang arju sina. Lasinang li labang so alam arjan atumu thi hek penang thani tha. Nili tum kabonda pondo alam arjan labang Charan e om Ajoine. Na pena tumu thiek nang thani ni bet. Nang limen thani ni. Lasila news abit tung ngecek rong atum ta interview leke en kali. Kopi ma aning manglet aning phocha kaling si karjupon. Lasi komat ne le kopi ni kachuklam chokche dad mat karjudun hangjo titi hai la poson si mande. Lasi komat ne a news reporter a maiga long le jong si sot kuru news po attack pa bon tan lo pumalla reporter lo puke chokche. इसमें टैलेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है. जोंसी इनुरा मुनिर फन इंटरव्यू एनजी पुरतांग ते अफ्रांग सी के अलांग लिमेन से तुम आर्जू पफ्रांग नांगजी. Ladet si kupia lam akama birtabe tung panang kepa la solam arjunon la penen tumaning haling arjunon. It's very simple but need experience. Non ke alam akam cepak lang tang era pisi amen karju pulutang te. La son pulutang te antu ingkrang ling apisi okcho lang mapu karju dama teng lo ke. Lasi ning hello kadu kawe alam arjan anta lang mesen sanpo. Lasi pine video le thot si tamila pansi ka ton podiglo do metha me kardom korbang tu.